prvi utisci nakon koncerta? Apsolutno sjajno. Rekli bi ovi stari sad, totalna dominacija. Bile sjajne, jako sam zadovoljan. Došli su mi svi rođaci, to je plus. A inače ne dolazi? Ne vole. Zašto? Nikad nisam to shvaćao. Nemam pojma. Koji dojmovi? Moji dojmovi, pa super, ja sam kao i obično uvijek imam tremu, pogotovo kad smo u Dubrovniku, ali odlično je bilo, nemam neke fenomenalne riječi koja bi mogla to opisati. Super, sjajno, odlična atmosfera, proslavili smo s mama 20 godina, eto čestitam vam još jednom. Stvarno ste napravili odličan posao, odlično ste organizirali ljude, svi koji su došli na vrijeme, počelo je sve sjajno, završilo je još jače, svjetlo, zvuk, organizacija, mislim da ste sjajno napravili posao, što je rijetko danas u ovakvim vremenima kada se nikom ne da baš puno raditi. Mislim da smo odlično ovo završili. Jer očekam šta će Čolić uraditi u Splitu, to možda čak i pođem. Naravno, želimo svu sreću Čoliću. Mislim da će Čolić možda nadmašiti ovaj koncert, ali ovi ostali sigurno neće. Možda čak Čolić će isto biti teško. Mi smo imali sjajnu publiku i želimo vam barem trećinu takve. Doris je također jako zadovoljna, ja sam onda zadovoljan uvijek. Tako da jedva čekamo koncerte iduće u Radio Dalmaciji. Ali u Dubrovniku ipak bilo najbolje, žao mi je, Splićani. Odlično je da je Radio Dalmacija nama omogućila ovaj divan koncert u našem gradu, na Stradunu. Mislim, neopisiv je osjećaj svirati i pjevati tu. Mi smo počašćeni što smo mi odabrani, jako nam je drago, pogotovo jer smo doma i super nam je bila atmosfera. I prije svega pozdravljam svih u Radio Dalmaciji zato što su nas oni prvi prepoznali i prvi su nas i puštali i eto, želim im vam sve najbolje. Pa dobro, ja sam s Korčule pa meni nije toliko domaća pa mi je zapravo, sve isto, nije mi neka razlika. Kažu da je najteže svirati doma, ali mislim da smo već prošli taj džir. Meni je Dubrovnik postao jedan od boljih destinacija za svirat. A evo ovdje prvi put da smo svirali ispred Svetog Vlaha. Bili smo na Stradunu, ali ne na ovoj tu pozornici, tako da za sve postoji prvi put ljudi glavu gore.